eminyeto itwashangisho banjirirwe rukuronde kibarakuraseho batugambira ko bakire Ekitongore cha Trust Labor Consultant Limited ekibere kine office zacho muri kamukuzo muri MBARARA City kiri kuhandika barukwenda korero mu ihanga rya Israel na Poland ni kigambo ngo Ekitongore iki kibe cyasimi yakebero muri MBARARA kandi eminyeto kurenga mu 200 ebire yayihandikise kandi bashashwere sente zo kubatwara aheeru byo kwa munana nkijaha office aha Trust company ekutwara abana aheeru kunashikiraha naja kwigura file ndikwenda abantu aheeru batwara Poland na Israel kunashikirwa aha mu office egi bashaba sente bangambira miliyoni 2 no bandashashuraho miliyoni 1 then offer letter za kujawada ugisayininga ushashura balance bwanyuma yo kurikiriza ibi twahika office z'Ekitongore iki aho twashanga bakacinga kare hatina muntu we nariyo ngija mu office nashashura cash ezini nazimusindikira aha mobile money mu mazina gakamugira Oscar Farao banawo narga kazo nija kunuya nija office cinjere abantu kataye sente zaitu aba babitiremo nkito nuko kuzaha polisi ya MBARARA nuko kwiguraho umushango no kucondoza ugakuya ati nyoko yandiko mugeje company no kwihokwe okwa mukaga hine mwana waratambuye nija na terose fiyanja unabo ko kubanza bakiriyo unabo kwa kabiri bakiriyo nkanshwita bo kwa mukaga nanye naja amasiko naja mwishe bo kwa kabiri ko bakiriyo kandi nyowo kwa mukaga neza ubwa hati abantu benda government yabitemwa amani ebahwere babase kukwata bakama b'Ekitongore iki ahari mukamugira Junior Oscar Farao Bizimungu Paulo na Benson ubundi bakagaruka na sente zabo na passport gashaka Christopher himself